मणिपुर RTI एक की मरुम पैसा तानब कांगबू थोरक्लब्रा हाइना चिंगनब लेरे। खुरमजरी मिरेंग ताबिरब सिंह ताराम नोकचरी पाव संदोक नपीजरी। सरकार यावना मरी लेनब सिंह पाइखतलिबा थबक थौरम सिंह मियोय अमना पाइखतलिबा थबक अदुगी अचंगबा सेनफमदगी हौरगा थबक थौरम सिंह अदुगी अकुपा मरोल सिंह राइट टू इन्फॉर्मेशन एक RTI की खंगननबगी अयाबा एक अस्तिना मिपुम खुदिमक्ता पीरबसु मणिपुरददी एक अस्तिगी मरुमदा मियोय खरना पैसा तानबगी थबक ओइना चथरबरा हाइना चावना चिंगनब लेरे। ISTV न्यूज़ न फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना मणिपुरददी मियोय खुजोक खरना एक असिबु खुलाई ओइना सिजनदुना सरकारगी डिपार्टमेंट कयाना पाइखतलिबा थबक थौरम सिंह की अचंगबा सेनफम यावना पाइखतलिबा थबक अदुगी अकुपा रिपोर्ट RTI की खुथांगदा पीननबा आइन की लमदा खंग हैरबा मियोय सिंह तानादुना थबक कया चथरी। पाव असिना मखा तारादुना मियोय खुजोक खरा असिना डिपार्टमेंट की असोइबा कया RTI की खुथांगदा हंगबा मतमदा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा मखोई की असोइबा सिंग मियामदा खंगहलोय पैसा पियु हाइबगी थबक फाव चथरी हाइरी। करीगुंबा पैसा पियु याद्रगना मीडिया की खुथांगदा असोइबा कया खंगनगनी हाइना ब्लैकमेल तौबगी थबक चथबा यावरे हाइरी। पैसा पियु याद्रबा मतमदा मखोइना अचुम्बा अफबा सादुना मखोइना फंगलकपा डिपार्टमेंट की असोइबा अदु मीडियादा फोंदोकपगी थबक चथबा यावी। मस्तिना तसेंगना RTI एक्टिविस्ट ओइजरीबा लेबाक की अचुम्बा अफबा तौरिबा मियोय सिंगबु मसक थिहन्नबगी मचाक अमसु ओइरी। अमरोमदा मरी लेनबा ऑफिसर खरदगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना मणिपुर डिपार्टमेंट की स्कीम अमा पाइखतनबा होटनबदा सेंटर दा लेरिबा स्कीम असिबु पाइरिबा मियोयसिंगदगी हौना पैसा चाबगी थबक चथरे हाइरी। स्कीम असिना मणिपुर यौरक्लबा मतुंगदा मरी लेनबा अंगम अथौ सिंगी सरुक पीदबा यारोय हाइबा वाफम लाकपदगी स्कीम अमता मपुंग फाना पाइखतपा ngamdre। मसिना मरम ओइदुना RTI की खुथांगदा मियोय खरना स्कीम अमगी थादरक्लिबा चप चाबा सेनफम अमदी मतौ करमना थबक पाइखतखिबगे हाइबदु चप चाना पीनबा होटनबदा अवाबा अमा ओइरी। थादरक्लिबा सेनफम खुदिमक चप चाना मियामदा फंगहनसी हाइरबदी मकोक्तगी हौना लमदम असिदा लेबाक असिबु फननबा होटनरिबा मिपुम खुदिमक की अचौबा थौदांग लै हाइबा वाफमसु थमलक्ली। सक्ताकचे यावदबा मियोय तरा मरीगे लोइनना मखोइबु पुशिलकपनि हाइबा मियोय अनि खुराई अहोंगैदे लेबा ईस्टर्न एजुकेशनल क्लब न फारगा JCILPS थ खुसिनखरे हाइरी। मियोय तरा मरी अदुबु पुशिलकपनि हाइरिबा मियोय अनि अदुदी उरुपतगी सहिता अमदी सिलचरदगी रियाजुल इस्लाम कौई हाइरी। ईस्टर्न एजुकेशनल क्लब की हानगे सेक्रेटरी स्वादेश कुमार न फोंदोरकपदा ILP की इहौ कन्न चंगसिलिंगै मतम असिदा पैसेंजर सर्विस तौरिबा मियोय सिंगना मपालमदगी मिटोप सिंग पुशिनबिरकनु हाइखी। ILP की होजन ऐसा कनागुंबा पैसेंजर पुगो गाड़ी ना तब थोगी रिबा इचिलिना उसिंगना अखोय मणिपुर जाति सिबु कंजी नुंसिबिरगदी सुगुंबा आइन की वांगमदा हाइबदि अखोय तालिबि इहौसिगी नाकोइना कनागुंबमते न जुस थबक तौबिदना बाहाना अमुक जो हाइदे निंसिंगिरा दुगी मतता अखोय ILP सि सनदरि बाबा अखोय खोंखोम सि चेना लेपना हनबा लेदना होलेगिनि सिदा मणिपुर दे लेबा प्रजा खुदिमक जु सरुक याबियो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दा एक्सचेंज कार्ड अपडेट तौबा मदी रिन्यू तौबा अनौबा कार्ड लौबा लाकपदा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना मतम जाना थबक कादबना मियामदा खुदोंग सादबा कया मायोक नहले हाइरी। ऑफिस की थबक तौबगी मतम अस्ति अयुकी पुंग 12 मखाइदगी नुंथिलगी पुंग 3 फावबनी हाइना नोटिस थेतुना थंबदा लाकलिबा मियामना अंगक पोकनखरे। इंटरनेट यादे मदी मई लाकते हाइदुना ऑफिस असिना मियोय क्या मतम मांगहले लुपा चनी चहुम पीरगा मियोय खरना हाना रजिस्ट्रेशन तौबा मदी फॉर्म थाजिनबगी थबक लोना तौबसु चथबा यावरे। मफम असिदा लाकपा मियोय सिंगना मरी लेनबा सिंगी थवोंगबु पेंदबा फोंदोरक्ली। मणिपुर लेबा तो फंगबा नहाल मयाम लेसिदा एक्सचेंज ऑफिस समायना मिंगसन बखोपा एक्सचेंज तानाबगी लापन तंदा मोगी मनुंग थौपुरिबा गवर्नमेंट की एम्प्लॉय जिंगना ऑफिस आवर ना 12 मखाइदा लागा पुंग 3 दा हनबा अदुगी मथकता अमुक लाइबा एम्प्लॉय एक्सचेंज दा मिंगचनबा लाइबा मयाम सिना चनबा मतमदा कोई साइबर याय हाबगी यादे हाबगी तोंगान मयाम प्रॉब्लम मयाम दा थोनबिबा अदुगी मथकता पुंग 3 दा जुंगा ताना मुसनबिबा अदुगी ऑफिस कारकबना पुंग 12 मखाइ साइदा काबिरागा पुंग 3 दा लोसनबिरागा अदुगी मथकता लाइबा कोई थबक फंगदबा सिनाव मयाम सु लेबिरी मयाम जिना क्यूजु लेपि सामरकता अदुगा
लेपी मरक्सिदा मोगी ओफिसु चांगना पुंग निपान मखाय पुंग मापन तरा फाय काबिर गदा पुंग तरा मा थोय मखाय न मोयना मतम थागे अदो कारक लोशन मतम ना पुंग जिंदा लोशन दिबा मसी मनपुदा लेबा को थबक पंगदबा नाहारोन अदगी इखलाइबा समायना मयाम लेबा सिगी दम खनबिरगा मनपुर सरकार ना मथक खोंबसिंगना मियेंग सखननि हाजै मयाम अमरोमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोरमपात लैबा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की कैंपस मनुंगदा लनाई मियोय खराना गाड़ी टिकेट कक्पगी थबक सथरे हाइरी कैंपस मनुंग असिदा ईस्टर्न यूथ कंस्ट्रक्टिव एसोसिएशन कोंगपाल खेत्री लेकाय अमदी जनम लेकाय की मियोय सिंगनी हाइब खराना गाड़ी खांबा मतमदा गाड़ी मचादा लुपा तरा अमदी अचौबदा लुपा कुन लौबगी थबक चथरे थवोंग असिदा मियोय क्याना पेनद्रे MOBC की डिपार्टमेंट की मथक्ता अकनब खोंजंग चंगसिन मिननबा एमसु मयाई लुइसंगदा पांगथोखिबा तोंगान तोंगानबा हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट यूनियन कॉलेज यूनियन अमदी LMS लॉ कॉलेज अमसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की म्यूट सिंग याउना फमिनदुना वारेप लौख्रे हाइरी OBC महिरुई सिंगी मतम साना थादरक्लिबा स्कॉलरशिप की सेनफम मतम कुइना फंगहंदबदा चेनरीबा मरा लेबा MOBC की ऑफिशियल सिंगी मथक्ता मणिपुर लेंगांग न थबक अमत लौखत्तबा असिना महिरोई खुनाइबु महि तंबगी लंबी थदतपनि हाइना एमसुना थादोरकबा चेरोल अमना खंगलकली पाउगी मरक थतना तेन ब्रे अमत लग्जरी Imphal Valley Academy Co-Education admission open for class 11 Science Art included Home Science for academic session 2016-17 facility boys hostel, girls hostel, lab physics, chemistry, biology and computer, boys toilet separate, girls toilet separate, transport Imphal Valley Academy, canteen and playground, separate classroom. Irudio Coaching Institute. Admission open for class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual based learning sigi kanabadi takliba adubu laina khanghanba ngami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Bego Hotel. Constipate seasonable. Constipate seasonable. Manung sa manungay taba constipation problem kohan mangami. Itan tanba manung sada ba singusong kohan mangami. Nomada tumam daida lubu sama ising glass amada chamas amana traga anidan thadaraga seasonable. Constipate. Admission open 2016-17. Irengbom Thamja Devi ITD Nursing and Healthcare Research Institute and Multi-Speciality Hospital, Uripo Khoisnam Laikai. Courses: GNM 3 years, BSc MLT 3 years, BSc MLT Lateral Entry 2 years, PG DMLT 1 year, Master in MLT, MSc MLT 2 years, Diploma in MLT 2 years. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsa grupna puthok saba Oza. Proactive Academy of Competitive Exam Written Exam ko mari lena na Proactive Academy na sinduna lakliba jungi tang ahum dagi special course haujaragani Medical Directorate amadi Education S Department gi Office Assistant logodoriba amadi Revenue Department da LDC Revenue Inspector Jiladar amadi Mandal ga mari lena na special course asi chathagadabani ngasimak admission tobiyo course ki matam nungtilpung ahum dagi and wishing Likla on its 25th celebration. JCILPS na luching duna changsilliba khongjangda police na phajin khiba mahiroi sing condition yauduna thadu u nupi mahiroi da khut thaba yaningde haina ngasisu makha tana mahiroi singna ahing yarek tuna kaisampat leimajam lekai community hall da khongjang changsilakpa ngasiga thana numit humni sukre ngasi TZ Higher Secondary School gi mahiroi tara Iboton Sana Higher Secondary School gi mahiroi tara tret amadi Recent Higher Secondary School gi mahiroi amana saruk yaduna khongjang makha sathari
JCILPS की स्टूडेंट विंग की मखादा ngasi Imphal East की tongan school singi mahairoi singna wakat khongchat chat pagaloina human sen semduna JCILPS na changsilliba khongjong bu sogathre sangakpham da leiba Enlightened Knowledge Higher Secondary School Wangkhai High School amadi St Stephen ki mahairoi singna khongjong aduda saruk yakhi Enlightened Knowledge Higher Secondary gi mahairoi singna tingmairong khongnang ani traffic point fawba khongchat chatki Wangkhai High School amadi St Stephen gi mahairoi singsu human chain same dona khongjang changsin bagal na kholau kya lauki Thumda potyang tawi haiduna KSA gi office ta wari sanaduna leiriba Rajesh Kumar Yadav amadi Dashrath Prasad pu police na lokhat khibaga loinana KSA gi General Secretary yauna mioi manga phajin khiba pen daba fawi haina KSA gi HRD Secretary angau ton khuman na paumi sing ta phongdokre kaisampat ta leiba KSA gi office ta pangthokhiba paugi mifam aduda mahakna makha taraduna Phajin Kiba Mahiroi Adudi Secretary General Sukham Vidyananda, Deputy Secretary K.H. Sanjoy, Member Langonjam Rajesh, Yumnam Luang Amadi, Nongmaitem Bireni, Makoi Manga Ngarang Nuntil City Police ki OC Lakduna Paduna Pukibani. Makoi Manga bu condition amata yaudana pung Kunmari ki manungda Thadorak Trabadi Tungi Karbar Tauriba, Rajesh Kumar Yadav Amadi, Dashrath Prasad ki Thabak Thauranga Loinana, Makoiga, Mari Lainaba Imung Manung Kudimak Public Curfew Tawuda Natana, Thum asisu Manipura yonba pungting thinglagani haiki Tata Solta Poyan Amadi Poyan Tosala Yolomi Matang the press meet Toringaida KSA General Secretary Yauna Mui Manga City Police na Pagi Mato Siam Live Activity Punkun Mariki Manunda Haidiba Mui Manga se Tatok Taba Targadi Poyan Tawada Generiba Rajesh Kumar Amadi Dashrath Haidiba Mokogi Imung Manu Amadi Tata Sol Kamarine Nava Kudimak Kimapamda KSA Public Curfew Tokani Atuba Matamda Moi Manga condition yaudana Thado Kadabani Sarkana Karisunataba Sagi Tum da Poyan Toramiba Mui Singa says Iraq Pida Yavasida Kesi Tomi Pabasina Medic Pida we Majawi Olakani Kasunatabada Irang Tona Singano Atumatam da Mokoi Manga condition yaudan Tadro Tara Nipan Subamera Paibi Numit Thoram ngasi Kurai Salanthong da pangthokre Thoram adu da poirei leimarol amofa mewakna semba Mera Paibi Observation Committee na sinduna pangthokiba Thoram adu da organization asigi luchingbi kya na saruk yaki tongan ba resource person amadi lam kya da khang hairaba mioi kya saruk yaki Professor KSS Bimolana haikibada ngasigi mirolda ima singna lauriba thodang asi ningsing baga loinana matung tarakpada kari tawgadabage haibadu khanaba tangai fade haiki Sida napina kay tudang logo dili hay report aduda maruina ay hanabani hay na kanjay sayi ki amo kantuba ni pamasida Manipuri para pagis sige kalam hay na bagi tudang si logo dili kalam babay wanda sat ka dili ahan bagi pangkatwa tudang si aduda kalam bana kabano kalam bana patabno ay bagi nainila bagi kanjama bay mera pagis lit pangkatwa sina bay Lebih sida adana masih tapi learning patuni berapa ini lebih apa yang sing lagi tangkap sigi pandemi Kohargi Funindro Konsamna RSS na Manipur gi matangda press statement ama thokliba asi laibak thibani lamdam asigi ima singna luraba tanphamda achoba thodang kaya lawduna lai haibasi kaufam thokte haiki impose toiba disturb area thamamtu thamliba dumba ekasi Hai balam adu laiba terrorist singi adumba activities mayamama hai badi niha lupun tobe sai tom toiba adumba kaung sing aduki sathari ba thoba ado madu maru phangna mudhatri phawa adumba armed forces mission pore lokok pa yaroi hai badi makogi press statement ama thorpani mase aina thamdini badi mase mamang da sohana hajan na program badi ko statement ala ngaran thoi masishu mase ai wakanda yamna lumna loba amadi Manipur amadi Kashmiri natraga tongan bagumba nationality ki movement leiba jaga sing asig magi puari amadi magi historical background ayamama khangda ba adumba RSS ni haibase ai ahan hotai phudrini Kunithoi Suba Assam Rifles amadi Jiri Police ki apunba kangbu amana mioi ani ganja kg 150 ga loinana
Kaifindai Manakta Gifare, Ngarang Numidang Warampung, Ohum Makairom Taba Matamda Tata Di Amada Mui Anina Purakpada Pabani, Mui Ania Dudi, KH Tomba Singh, Apopa KH Bijoy, Kong Batokam Lekai Dagini, Atopa Amana, Konjengbam Kula Apopa K Viren Nambol Konjeng Lekai Dagini. Education and Social Upliftment Organization Chief Medical Officer Imphal West Amasung Journal Education Officer Imphal West John Wana Puna Sinduna Hidak Mana Season Naba Tingnabagi Matangda Oza Singi Oiba Awareness Program Amangasi Koyatong Pukri Achoba Maya the Laiba JEO John Wan Gi Office the Pangtokre. Thoramadu the Health Services Ki State Nodal Officer Dr. K. Komolini Devi, Chief Medical Officer Imphal West Dr. H. Kula Singh, Journal Education Officer Wangoy S. Prafulo, School Kayagi Headmaster, Headmistress, Young Namui Kiana Sarugyaki, Advocate Narendrana, Hidak Mana Season Nabana, Apaba Amata Oidi Haiki. Defective good that he manunda, excel away our put, mind the other deficiency in service. Service standard P in the port by a single. Although deficient with the service standard, nobody consumer protection technology. Mission Indradhanus Phase 3 ki matangda Media Sensitization Program ama Family Welfare Services Manipur na sinduna ngasi pangthokre. Office asigi conference hall da pangthokhe bathoramadu da Director K Rajo tongan ba Mission Director amadi District ki Officer sing susaruk yakhi. Director K Rajo na angang singda nagan balaina makhal nipan bungak thokna na pandam thamduna lingkhatkiba mission asi media yaudana mai pakpa ngamloi. Manipur gi Kachin Koya Madin Arab Pamafam Singda Department Hating na Chatuna Awareness Piba Madi Hida Kaptok na Buhona Bada Kudong Sa Daba Asuki Matik Tengnay Masidagi Kok Nabagi Damak Mediabu Department Konsinduna Makoy Galoina na Awareness Pangtok Minaba Astina Mission na Sigi Mai Pakpa Oigadori Bani Haiki Senabati Nekapopi Sub-District Amadi Urkulmi Masi India gi Oina District Sani Gatarani Uripok Bachaspati Lekai de Laiba Heritage Convent School gi Metric Parikyada Pass Taurakraba Mahiroi Singh Taram Upagi Thoram Pangthokre Thoramaduga Mari Lenana Handaki Parikyadu da Taranithoi Shuba Tarataret Shuba Kun Amadi Kunithoi Shuba Position Laurakraba Mahiroi Mari da School gi Maikai de Lupa Lak Amamam Piduna Punik Thogatki Chada Marifumanga Yoba Mahiroi Ahumda Laptop Piki Tongan ba Farm Kana Sale Amasung Atay Polam Kaya Kudol Piki School Management Committee gi Executive Director Sagol Sem Bikramjit na Listing ani katara ni thoi dagi hauna school asigi Mahiroi Singh rank yaudana lakli school na mamangda lauthoki bagi matung inna aphaba Mahiroi Singh da mana mathum pibani lakli ba chahi Singh da su makok tabang ngamba Mahiroi da lupa lak manga natraga car ama pigani atay makok mathang taraklaba Mahiroi Singh da su leptana mana mathum pikigani haiki Khetrigaon Kendragi Ising Tumjin Kraba Matung Awa Ana Nanghauraba Mioi Singda BJP gi active member Nahakpam Indrajit na ngasisu makha tana mating pibagi thabak sathari ngasi Kongpal Mutum Lekai gi Eastern Development Organization Club ta Lekai asigi yum chanida cheng kg ani lem na piki Kumbi Kendragi Congress ki luchingba madi Wangu Gram Panchayat ki hana pradhan oiramba Moirang Mayum Rojena Mioi taret ka loinana Congress tagi tokre hairi Kakching Khunau Municipal Council की BJP की काउंसिलर सिंह कांग्रेस ता यावरकपदा हराव तयाम्बा फोंदोखरे Kakching Khunau Community Hall da ngarang pangthokpa thoram aduda Works Minister KSS Biren Singh MLA K Ranjit na chingba mioi kyana saruk yaki Minister Biren haikibada BJP की काउंसिलर सिंह कांग्रेस ता lakpa asi party sibu miyamna yari haibadu mayek singh na takpani haiki BJP BJP MLA Ranjit na BJP की काउंसिलर सिंह कांग्रेस ता यावरकपदा पैसा पीखिबा लेते मखोइबु पैसा पीरगा लेबनी हाइबस्ती अरानबो वाफमनी जून की तांग अनिदा पांगथोकदौरिबा IMC मिखलदा कांग्रेस ना चावना माय पाकनी हाइखी लीडर मतलब चागबा लीडर छेला हरगा लीडर लेरक तबदली
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯅ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯒꯗꯒꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯐꯖꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯣꯏꯉꯥꯎꯅꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ 3 ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ Manipur da RTI ek ki marumda paisa tanba kangbu thorak labra haina chingnaba leire. Mireng tabir bas tengbo amuka ne khurumjari.